Salama kaboro, salama sitamu, lako kita solanasang ulendu ite umpama tanna pena lan channel YouTube YKB Bahasa Toraya. Atu yate karena pengamatua la di bahasa siala la dinannung ta palaku pak tunduan pena masallo ta sambayang. Puang kapenombang kido suruga lima mase siali kaboro okomi lako kami solanasang ang kimadin tuo sela kolan natu totemo umpana ata ite mekatuan siapa sanan mika masyankan laki basa te kadami laki rangi sia laki nannung puang pena masallo kuasa itu penangki sia tanga aki seroikan dia medosa sekasalangki ang kimadin tandai patu borong na kada maseromi memalikan kadami o puang makada kada mukomi lampuang ki Yesus Kristus ki masambayang. Amin. Pabasan talante atu temo lamai sura kareba kaparanuan na tonoran ni Markus pasal apitu ang kamisa selako ang kasang puluh talu. Sura kareba kaparanuan na tonoran ni Markus pasal apitu ang kamisa selako sang puluh talu. Naya tu mendadi nas pak basanta lamai angka kasera. Kubasai karena pengamatua tunakua. Si anakua lako tu tahu tang pada manarangmi misuale tu parentana puang amatua kumua amitoe aluk panganna tololomi. Amin. Ulunna panandunganta nakua da amisuale tu parentana puang matua. Tematuang kusuluk solanasang tu di kamaselan puang demi sa ambe matutuli umpokada pepasan umpake karena puang matua lan lu media sosial susin lalu Facebook sia lan lu grup WA nasanga mitau kumua inang masaranian te ambe iya te demi misa atau lamore untandai na pelalami kumua baatu lomba susi katuan na te ambe kelan ni tananan dapoona. Demi sangallo, nasitamu bainena tu ambe iya to. Nakutanay milako kumua, susi tu monena lan tananan dapo. Tiramba mi deto mekutana. Belan nana uleliam bainena kumua, iya tu monena, tak ebanga nama tanah, lan tananan dapo. Singkimanda na tandai. Lalako bainena, siya lako nangana. Sia madarang aliu male minggu baatu male menomba na pudi-pudi tahu kena bahasa itu apa na pokada lalu media sosial apa na popadi itu nasolan dan tananan dapo tu sipaan buda tahu lendu masalo na kidirang itu lelianna apa tang sitondon penggauranna lan Markus pasal api itu ang kamisa sela kosang puluh talu Puang Yesu unta tanto parisi siya pandita sura tumuk kumbang umpasala anak gurun na puang Yesu. Muya apa sibiti kina penunuduka. Susin na mo tu kabiasan umbasay liman na dolo anamani kumande. Lendu manarang nama apa salah baatu maakaritik. Apa tang si tondon bang tu kadan na penggauran na. Manarang unggaraga atoran sukalan aluk. Apa na pasalian tu si turuuna paaporian na puang matua. Ya moto anakwan ni pong Yesu kumua manasa ya te tahu ya te pudu naman da kasiri ina apa ya tu penan na ta nalat tu lako kaleku ya tu nang apong amatua ya moto umpoga o kabiasan si turu pa aporian ta egaina tu kabiasan dipogau ke dipogau bangari apa tang si turu pa aporian na pong amatua siya taegain na tu atoran sukaran aluk kedi pokada bangari apa tayan nasyolanan penggauran ya moto latuo ki umpo pa abiasa pa aporeyan na puang matua lan katuan ta kiallo amin tamas sambayang puang mamaselan suruga kurusumanga kadami kirang itu temo lau nada ikan ni umbalaki kuat tuo si turu pa aporeami kipo pa abiasa itu nakailo na pa aporeami ang kituo
umpulalam pa aporiami angki tuo unturu parentami. Ada ikan nio puang itontongo tuo situru kada maseromi. Kuru semangat kadami, kuru semangat katuan. Pasake kalau nolai katuan kitontongolan pa kaboromi sielan kamarampasan dia mekalemi. Lampuang kipong Yesu ki mak kuru semangat siya mas sambayang. Amin.